magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong halkabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho naman. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag, ti dati nga programa tayo, sapay kuma, adda kayo iti na siya at nga kasasaad, tapta nga aldaw, iti Huwebes, Petsa 16 bulan na Hulyo taon 2026. May salamat tayo da Diyos ya katawan ta mabilay tini ada saraya nakaplusan after that killer earthquake 36 years ago. Aramay ka imaton, aka eksperyensya, aka sali o dino
Aramay alikas da, titawag tayo ni Itsaya, kintayo da Okay, basta saramay ka-experience na sa tay 1990 killer earthquake, ka-survive kantayo kumon saraya na kaplusan 36 years ago. Kanyan, misa salamat tayo, pinablimiran dumaringal. Ditan da Japan, mabubut so yug ditan, pero singa normal damot mo ditan bansan Japan so nagagawan yug di ba? Lalain Velasquez, yawatan Japan, monitor lalamot at saya na programa tayo. Pero ang tadala, antigawo unda. Aliwala ba't niya sara may sigagawon tila ba dya at earthquake drill. Kinsararata untan ira earthquake drill, tanto ka maning klase na drill in case unsa biraratan. Catastrophe, calamities, at agtayo dapat mampanik. Pero dyan Japan, kung kulangula, ang tadala ng tigawon da sanay lara ditan. Edabitlan na bansa tamas sa mabut-but saya so nayuyug-yug. Nararamdaman, ramdam na ramdam nila ang nangyayaring nakawan. Aliwan sa may ramdam yung mga ginagawang ng atin na kapulisan mga programa. O niya, atakuan lalamot, atakuan, walay agawan, takuan lalamot. Nasaratay water meter jaad siyudad tayon Dagupan. Say biktima si Boots Uka ditan Perez Boulevard. Imagine mutan, bayaran mo ni may water meter. Bigaray binayaran to 2.8. Bali 3,000 kwa mula ta bayaran mo lamot iraramay tiplon, bayaran mo lamot iraramay pigaramot kasi charge datan da labor dad water district. Nansaman Dagupan City Water District ni sumano operate at satan, man deposit ka I think mga 500 pesos to 1,000 in case natakaw iraratay water meter mo salatan datan nabitlan ahinsya ya angga po so bayaran mo natan ta privatize mo't latalante papakurang la na sa pamana so water district kanyan bayaran mo itay water meter mo yan natakaw. Mambayar ka more or less 3,000 pesos. Pigarala sa biktima na sa natatakaw yung water meter along downtown area aray kabiyangan na business establishment. Wala ni may plinano dan takuan. I think may water takuan, may water meter na amigo tayon mani awanan.
ya atan at adalan kumot, ya amay mapalasubos. So danom, ta sabi alara na kabuwasan at satan nan ulubak sa may datin istasyon niya nalapuan ko, manaakarak, from Nable to Rizal Extension, adalang kuman, mapalasapas ya kina danom, agay-gay lamay sakit sa ramay tubo, koneksyon. Kanyan, agdalagi naalaman na water meter, ta sabi alari kabuasan, kanya napaulyanan la, ya mabalasubo sudanom. And then, in report kutan, nansaman, kinan amiga March na bata, na watan ni water district. In the same manner, asabik mo di man, Fernandez Street, parihas ya sitwasyon. Ya mabalasubo sudanom, sa may nadiditats mutla ya water meter. What a coincidence kang kumot ya araya at sabay-sabay. Kamanaya wala ray man tatakaw na say water meter. Ditan at Arellano, di man at kulay Villamil area, wala mutlarat tay atakuan. Ja at A.B. Fernandez Avenue, nagak nalilingo amay pwesto ng amigon Napoleon ko. Tinakaw damot imay water meter to. Jamot at A.B. Fernandez East, ay abay na pwesto ng former barangay Captain Danny Caras, DWC Joyce Enterprises. Na aditat sumot lamay sa kaya tubo at sa may water meter. So dakil sirin at ati gagimira suntala malak na banlay nagagawan takuan jad syudad na dagupan alewan water meter lambungat pati saray budi amay panlalakuan na bulas titan eda malimgas ni ransak damay sa kaya manlalakoy bulas titan halos 5 sundalaman pigarang kaban na bulas 25 kilos each lagi may sinasabat da tamay inumay mot sa bato nitan. Amay managlakoy siramot nitan ya si Chris tinako damot may balag ya sakay styrofoam ya sira. Natan si Chris may kinlabat la may papahinan ti labatlatan eda magsaysay fish market area. Ang kapula nalalay puunan to inutang to panimot eda linding supuunan. Araya talagan aktual ya agawaratan na pinablimiran dumurengel. No jad malimgas si pangkalawan tayo tawala mo so security agency ya hinayarda eda syudad aside at sararatay empleyado na market ya assign ditan eda malimgas tuniraratay watan iraya job order mantatrabahod tan despite at saratay karakaldad tan akinot natatakuan sa ibabaga ng Mr. Bukaw. Paano naman sir umagang umaga lasing yung mga tao rito kantin panunanto sa may picture nasa may abwok ya supposed to be mambabantay ditan malimgas sa market akayurong ya aya at naugip tay bagaran abwok ya sanlabi. Imagine mutan yung pa'y nabantayan tut sa tanay apo uputun na aguyot di ba? Natalalamat panibagong biktima si amigon Boots Uka. Ini-advise ko si Kato, tinawagan ko lamot natalabat siya kabuwasan tapi ano laeng ko'y details to may agawa. Bagak ipablatter mo tanod police for the record just in case walay na urol yaman akton man tatakaw na yarin collaborate mulatan so agawa si kayo kung ko katunula mo natan masakbay Dagupan City Police Station niya ipablatter to kaya tinakaw daman su water meter da litan Perez Boulevard.
Tinakawanda kalalante, mambayar ka ni. Imagine mo ta na perwisyo, yawa. Bigara binayaran to, kulang-kulang ya 3,000, 2,800 amo. Kaibala, raramay tiplon, diyan to kamalatan niya gamit. Kaya ano na ipawilabat itan, so water meter. Oh, you see? Pero ibabagadalanti na water district nitan, 500 pesos labat si deposit mo. In case siya natakaw, iraratay water meter mo, salatandatan. Oh, si amigo Napoleon ko, kindly share your experience at saya na programa tayo. Nalato ni at CCTV kameratan, walang CCTV footage. Ipapanang nang to sama na ingkagawan pantakaw at sarate water meter da at saray puispisto ditan at Ebe Fernandez Avenue. Kanyan na nang yun na maong numas malakdakop siguro ikandado yung lararatan. Igawan nyo ulit kulungan to. Nako, hangga pula. Kulay nagagawad bansan Pilipinas tayo. Tinagagawad bansan Pilipinas. Naliwan takuan, patuyan, puldapan. Anong nang kulamat at viral lamat at social media. May akilugan at angkas. Karna pun tulabat manaya may motor. Sinaksak to ni may manata. May mamamaniho. May manaangkas, kalamor. At manhahanap buhay na marangal. Imagine. Estudyante, papaltugan, amay-amay lalamot, wala lamot sa pinaltong dagbulakan. Inurniraya, pirsaan niya ipalasor, iraratay manaayam sa kaya abong, dalapod utos ni Mayor, ang gano sang kanang ng senior citizen, sa batundatan, ilasur na kadabong. What is happening? Our country. Bisi rabalot watan iran pantutungtungan suburing laya klasin na impeachment atati gagimira. Imagine yutan si Senator Alan Peter Cayetano hihimayon to iraratay legal issues mambilang dyan panhihimay to saratay legal issues at nababalandra iraramay witness na didismantle so credibility dararatan, kakaso ang dalalamot natan, imbestiga ang dalalamot natan, Senator Peter Alan Cayetano, nilira sa tay SEA Games. Ay, nako, sintensya nyo lang tan, no sintensya nyo lang, impeach yula, o di no man patawag kila na snap election. Reaksyon. Nakapagtataka, Sir Orle, sa dami ng nakawang nagagawa sa Dagupan, nakakuha pa sila ng award ang police station sa Region 1. Naunahan mo ako naunahan mo ako. Actually, itong bukutan ang turay parameters, ang turay criteria, pakakalaan mo na satay award, the most outstanding police station, Region 1, regional award sunala na Dagupan City Police Station. Despite dakdakal so drug addiction, dakdakal so drug pushing user, dakdakal irarata na tate gagimira. However, gamanuntan, wala ramot irame na daw, wala mot ireridundaran drug din. Kapigan nyo labat ni Red Itan, so Sitio Aling, na barangay Pantal, Sitio Aling. Kapigan dalabat ni Red Itan, amidwa, actually, yan ni Red Datan, sinuna datan. Natan, wala ni siya, wala lamat sunala, eda sa kaya drug din. Araya aktura manpapat session. So, tika ba itong ibaga? No amount of saratan niya police operation. So, makapatunda na satay drug addiction dabitlan na lugar. Pero, antayo,
sitio Aling Konda situated Pantal, pero aliwan dahol barangay at ati gagimira, so untalan na malaknaban ya panagusar na satay illegal ya droga no gaingan saksakay sitio itan ya talagan aya at notorious itan at untan irang klasin kagagawa. Pero atay sitio Aling aliwan bona fide or bona fide residence ya legitimate iran taga-Pantal. Marakil iradtan at dayo. Ditan so kawalaan da tasi nga si katulatan so magmamaliw ya R&R race and recreation da ditan o dino magmamaliw itan ya habon da ditan ditan ira una amot at atiga gimira umana ayamla. So abitlan sityo. Abayaglatan, araramay original ya talagang tagadtan. Aramay talagang nanayam ditan, amay mutla, so inatoy da sikara. Dakdakal la, wala ni raramay kabat kurang pamilya ditan, ya pigaran sa naagi raratan ya lalaki. Talagang jad notoriety sa pantutungtungan. Sikara so talagang kinmat. Record breaker. Amay sakay at pinaltugda kulay Marilos Canteen ng sama no natandaan nyo tan walay Marilos Canteen ditan at warang kantina o talurang kantina ng saman ditan AB Fernandez AB Fernandez Avenue Kalikum Labat traffic post number 1 watan iraso tambayan. May agito, sinaksak namat putukmat lamang na samay insular building. May arom, natila mo da kulungan. Wala mo't iraramay kapopoy tud kulungan. After 1 week, naralalamot ipawil dalalamot muntin lupa. Kapkapatun tirarata na tato'y gagimira ya personalidad bayag timot ya tambay ditan. Yan ang tatayo so pasikot-sikot tutan. Kapkapatun tiraratan ya police character at saraman niya panaon. Kanya naglatan timunda ang gada sarayan na kaplusan. Noanto kasi gawaan at satan. Agdamot ira na paekal, ditan, atato'y gagimira, araramay makindalin ditan. Yagabay da kumunya dibela pun latan, ta siyempre maawang tanya area. Pigara so makindalin dita, maghingawat sa araratan. Agdalara na paekal ditan. Singa kinayarian dalatan, yaabitlan sityo. Yaditan sukula ay haben or ubong na sararatay hardened criminals. Siyanggat sarayang kaplusan aga untutunda so criminal and illegal activities. Despite the sararatan ya police operations at ating gagimira. So that sarayan kaplusan. Nanang nyo kaya karakol na tambay ditan. Ditandamat pinaltog susakay miyembro na Dagupan City PNP nan sikara so non-operate sakay agawan na balagatakuan Paris Boulevard amay wine cellar nilimasda iraramay imported liquor identify suspect antadan no sukulay suspect ginaway operation nala iraramay items akabatik so suspect lugan niya awit iraramay items ya awitan at police station gawan niya ebidensya asabat na may suspect may pulis at ate gagimiray awit turaramay bag or supot na nang kargaran ebidensya
agla akabunot na encounter irad sa may suspect pinaltugda at ato'y gagimirag. Tula abunot, tawi-awit to, ang tula abunot suwa paltugto tawi-awit to, iraramay may imported liquor ya tinatakaw ya ebidensya komunitan kabalo yan. Oh. Piano ibagak lapadlan antoy ang kinto may pulis wa si Prias. You see? Untan ira tate gagimiraraya ya talagan na kin unlaban iraratan ed otoridad. Ayan, despite sararatan niya gagawin niya police operations, tuloy ninsin siya sa pakakagawa na satay krimen. Partigawa mo ay. Pero nung panahon ng Duterte, dimuan dimuan. Ita niya Abitlan area. Antigawaan si Rinay. No si pulis, so inatoy, it's alright. It's alright, inatoy. It's alright. Hangga po damot lang hangga po may remorse. Sa may suspect. Gano'n nakulungak na, kwantumat. Kasumpal lagi na sintensya to, makapaway lalamat. Manggawa lalamat na krimen. Pulis, so inatoy, it's alright. Pero no si kararatan, so ibalang mo. I-operate mo, i-salvage mo, o anto ka malay, bagam niya legitimate sa operation, nanlaban, human rights. Di ba? Katuti pandumaan. No criminal, so napatay mo, human rights, so kalaban mo. No si pulis, so napatoy, it's alright. Duatan niya nagagawa, it's alright and human rights violation. Wala ray retired pulis siya, akamonitor at si katayo, si amigo Rodel Idades Peralta, watan London, si police retired Renan Kalaunan, akamonitor mat, sayan programa tayo. Good morning kay Agustin Perez dyan sa Sacramento, California, USA. Si Noli Corrales, Kuya Noli Corrales, titanmot at Dali City, California, USA. Puro walad abroad iraraya viewers and listeners tayo, ha? Si Carlito Bandungay, inarmot sa kulaan to, California Distillery Company. Ang kapula, nang kaput laman, ya distillery ay alak, CDC, Kam Darling Kam. California Distillery Company, ya pangkayarian amunod na Sir Nelson Yochong Chan. Si Manuel Oler Labsan Jr. yan ang lapumot at San Francisco. San Francisco, di ba? Quezon City, Manila. Si Bin Joby, yan ang concert mat ditan at Barangay Bud, Kalasyaw. Si Brad Felix Sabala Siapno, ditanmat at Bayanihan Village. Karanglaan City, USA. Puro kayo imported natin, ha? Good morning, Mat. At kinan Joe Perez. High tide lamat, Mang Joe. Kaskasyan Kalamor. Nadadanom may pwesto to ditan at A.B. Fernandez Avenue, Abay Labat na Socialite Bazaar. Kanyan waman ang pwesto kay Batoy Dilla Tamayo Perez Akabutara. Akabuta loob mismo na sa may
pwesto da. O, anggad biyernes itan niya high tide, ha? Sinala ka impormasyon, anggad biyernes itan niya high tide. Di man mat at loob na abong, nan Ispaski Demonyos, ditan ad home along Darilis, PNR, walay bridge over troubled water tumat at loob na abong tunya. Nang gawa na sa may footbridge, tadulap mat at loob na abong to. Ay mga kansyon la kalamor kalabyan, karuman, lega niya man lilimas na danom, mga kansyon. Sa ikwanto at sa kansyon to, noon nyalan unya, mabut-butlay, dulap, kwanto. Nansay, manirapak, at sang kabalgan niya. Ito manay, arap-arapo lalangulan. Si Bilao, 33 minutos. Asumpalan na alas 7 ada kabuasan. Aya aliwan anunsyutan. Ano jada waiting itan, ang banget ya abot. 7:33 so oras tayo, pangiparungtal nasare pakabatan paimano. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Magandang umaga mga kapaborito. 7:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Dami
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan na! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Early in the morning. Okay, palang ipatuloy na programa tayo early in the morning kay Bayanisin siya sa amigo yo, your one and only sa Kabusol na Saray Balasubas. Matatakot gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na Saray nalalamos tan Mananisya ed Katwaan. From 970-488-3757, Idol Orly Balibali no Saray napatoy, na rape, at Saray anak na human rights lawyer. Piyan natalusan datay ibabagadaya human rights. Ay alagmut la kumun, ang mula ikikeruitan, agmulara ikekers. Mas marakap idasal mulara, ya natalusan da kumun, iraramay na nabalansi da kumun su issue ya alawalabat, ya pabor para sa raratay victim. Ya sinasabi na gagawa natan, agawatan da barangay Bunuan na Binlok, sa glorified o dino sa may pababalagandan issue ang may pinangkabil na sa may tanod at sa may suspect, duwaran suspect ya nantakaw. Sa issue ya na kinata nung babalag ya pantutungtungan ang may pinangkabil. Talawang bot siya talagang pastidyo na may dampalis, hindi mo tinapik tujad balikat. Tinapik to, misaki, inggunot to mo. At si katulaman, so nang viral ya ng tutungtungan at social media, ya say titawag tut saya ay may condemnation. Sa condemnation wala at sara may dwaran tanod. Ang gapo at samay
duaran minor de edad iya nantakaw. You see? Amay issue ya panagtakaw abalang. Sa issue amay pinangkabil at sa may duaran suspect. Imagine mo tanawa. Si katuninit danda na weight o bulat. Iman ya issue nun sa may gagawin dararatan niya minor de edad ya mantatakaw. Ya jad balita tayo matlanti at si Carazo alagan notorious mo ditan. May babagak noontan ya pinunuyan tiraratan minor de edad who are in conflict with laws o aratan kukonsintian tayo raratan yag tira disiplinan tira nabano they are prone to salvaging tandaan nyo araramay na agarabyado mo't at manunot mo't iraratan at ate gagawira no nakulitipan mo't larad tanat laut la no say igo da pride da suwa kinditan immiral delikado say kwanto mo't yan 923-817-2085 at ay watan iran criminal elements aling, sityo aling, agdararatan na urul idol. No, agdani na urul, agdani ang na imbestigaan may trilyon ya anomalya at agdalatan lingaw-lingawan kwan. Sige, agtila sirinitdan na untalan na importansya, iraratan niya nagagawgawan malaknaban iran crime against property and likewise aratay rampant drug pushing and drug users. Drug pushers and drug users. Sige, no, gararatan italtalot. They are prone to salvaging lalamot iraratan. Nabalang iraratan disiperados siya tatawagan da. Agawaladtan. Wala may notoryo siya aganabanon manuusar na illegal na droga. Okay, siningkat, inarol, inawit at police station for safekeeping. An overnight at the police station, isanda pinapawailan natin, pinapirmada. At blatter ya si kato at in release in good condition. Kapaway to, agla kapawil at abong da up to now. Sa initial to tanyang aran, initial CP. Sa balita, pinuulan di man at damside. You see? Aglapin mawil man. Notorious siya drug pusher user. Siningkat, inawit at police station for safekeeping. Hanggang pumot lang tinaladan ebidensya at sikato. Sige, impisok, safekeeping at tatay gagawin na. Pinapaway, pinapirmad police blotter in good the physical condition. Kapuela, siyang po, akar-akar, makarla. Yaon sumpot at abong to. Singgar mo labat, aling to piris. Walking distance labat iraratan. Aglabalot, akapawilid among up to now. Good morning, kinan pagani-gani na kagawad. Roger de la Cruz, ditan Pugo Chico. Ang matabang agila. Ya kaulok to si Kalit. Si Councilor Kalit, ditan California. Yakwanan Joey Mendoza Daron. Okay, binisita dara ko no Nasaraya Kabyangan na Juvenile Justice and Welfare Council. Tapyan na kabatan suuntalan na katuan samay agaway viral video
ditan da barangay Bunuan na Binlok ya aya kuno at anang nang ya binuli na sakaya barangay Tanod iraramay minor di edad. Okay? Naarap kuno ray opisyal na barangay Bunuan Binlok Council kaibala iraratay atateng tan aramay ugugaw ya biktima tan saray concern barangay Tanod tapyan naringel sa tanya nagawad investigasyon. Okay, sige. May babagak lang si Kwanda kailangan daw ang buong katotohanan, panagutan at tamang pagkilos ng bawat sangay ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga bata at matiyak na hindi na ito mauulit. Okay. Proteksyon na sararamay minor de edad ugugaw. How about the victim? Di ba? How about the victims? Nosok palararatay binibiktima damot ditan. Ada saratan niya nagagawan takuan malaknaban ya takuan. Good morning Manaya. Ada kinan Kapitan Castañares. Likewise kinan former barangay captain Jojo Gonzales. Balbalag may narilyo ya tilay. Balag may narilyo dan tilay. Masamitan so tilay. Basta kalabat man tila, naman pupulutan kay tilay, maabiglatan. Sige, pabahalag yung labat ita na issue, pabahalag yun. Idan yung importansya, iraratay ugugaw. Ibabagan na, abikong kulanti agtiratan dapat kukonsintian. Kasumpartutan, yan nagagawang malaknaban na investigasyon. Napasiguro yo, yan napatino tayo rarata na ugugaw, ya say balita tayo talagan kiniraratan. Dakal sukason na ikimunitan, cited sa raratay theft, no, watan irang maguluratan, dakal nang nangyurara may elements na satay anja sa biksisyon, ang turara may kasuditan, ne? Balitak, wala mo't suugaw ya akuryente, ditan, akuryente ditan Diamond Village ditan Pantal ditan bunag na Diamond Village walay balita tayo araraman niya ugugaw kanda babagadan notorious mo provocative ni raratan kanda siyempre ngumut ira basta-basta nakabel ta aratalante minor de edad si Papa Canada minor de edad tan they are exempted at sararatay criminal liabilities atan supakaantada. Kanyan si kanatan, no bano mura, labanan da ka, probukon da ka, no apasakitan mura, pinatulan mura, kasalanan mo ni. Tanta maugaw itanay, pinatulan mo. Pero daninang ng balat, may ugalit to may ugaw, ya talagang sikato, notorious. You see? Talusan nyo mo tayo kipapasan na balang sinansakay. Pulya ng tira si rin. To marakip latay ken maong lamay uniwas, maong lamay maanos, maong lamay mapagtimpi o dino walay self-control to pero anggad kapigan tanay. Angga po tayo angga antutan. Yamulan aliwan sika. Dat aro matuoy. Alam mo ya pari-pariho sa ugali na sakit to. Natan, panon ton akuryente, lugan si Karema na amos konda may ilog ditan. Nang nyo, baka wala rin unsusugap-sugap mo sa tayo abong ditan. Yasay dala nanda, di manod ilog at napipirwisyo mo at nararansak. At baka, tayo na. Takilay dan na hints no panon. Kayulatan no paano ipangkandak na sa investigasyon. Mario Ico si Ate Chaditan at palapad sampabyan kanto disiplina sa bahay para di magkaproblema sa barangay.
Ang hirap ng buhay ay hindi gate pass para gumawa ng masama. Yan, hindi po yan katwiran. Hindi po yan rason. Kaya ka nagnakaw dahil mahirap ang buhay. Renato Hobillanos, Nicknock Tolentino, happy birthday raw kay Barangay Kapitan Richie Gomez ni Tanad Herrero, Maxi Soles, si Emperor Buds Vidal, si Elsie Tanmando Segundo. Happy birthday mat manaya ada kinon amiga Lina Gatchalian, masaya-sayaw kalalamat karuman at panagsumba. Are kabyangan na tropa 35. Sigurado happy ning sulamot natan. Ada birthday ng Lina Gatchalian. Lynn Coronel, Joey Mendoza Daroy, Maxi Soles, JG Gamboa, Romy Sabala, Jojo Bauson, si Lawrence Stonebridge sa kwanto, paano titigil yan? Suportado ng gobyerno at simbahang katoliko yung mga pusher at adik nitan. Chief PMP pa mismo ang nagsasabi niyan na ang paggagamit ng droga ay hindi po addiction. Kailangan po yan dahil sila po ay nagtatrabaho sa gabi. At yung pare, gagawing karing santo. Kung ay, nako. Dahil daw sa hirap ng buhay, kaya napilitan magbinta ng shabu. Ay, mga rason. Sabi ni KB Pu, di ba SIPNet ang dagupan? Pumunta rin si Senator Rizana Hontiveros dito sa dagupan noong launching niya sa Lukaw. Tapos, last week lang, bumalik uli dito. Ano ba yung SIPNet na programa ng Dagupan City? Gaano ka-safe ang Dagupan City para sa lahat, kasama na ang mga investors? Sabi ni KB Pu. Belma Munar, si Lorenzo Palma sa ikwanto, Narco Republic la mo, Narco Republic la mo. So Pilipinas idol. Dami-dami nga eh. Amay-amay. Here, there, and everywhere. Shabu. Ya ang gapoy na la suspect. Ang gapoy inventory na sararatay wadtan ira. Yan ako confiscate iran droga. Aga kasi untutulok itan. Aga kasi nare-recycle itan. Tapari-parihon amount lay papaway. Pari-parihon timbang. Diba, Master Sarlo Gonzales? Rodolfo Fernandez, Cristina Ocampo, Napoleon nating lahat, Napoleon ko, si Leo Rosario, Angga pula isaliw de pambisyo, kanyan mantako lara, perwisyon maong kuanan Leo Rosario. Teresa Cornel, Kagawad Mike Labsan Jr., Servando Palma, si Lani Bautista Paragas, si Erlinda Magalong Sernardo Joey Gaho, si Jesus Bong Kabigon Ditan at Kalamyong, Profesor Edel Rubinol Abalos, si
Noel Mejia, ibabagaklat sika, jaka DWGE manchat, tapi ano araratay mensahe mi papasabi mo nabasa na sa viewers tayo, at ang makapangitan mo ira na reaksyon sa atan. Iparing Noel Lumboy, ditan the Bud Kalasyaw. Ya satan mo ya barangay at mabutbut sa aksidente ya singadya at Divinesia Highway at Syudad Tayong Dagupan. Talaranan nyo la sa programa na Likna ay Balay na RJ Jimenez. Don Ramon Bautista. Happy birthday at kinan Leto Ranges. Greetings. Malalapod kinan Kuya Stephen Evaristo. Kantabay ko technical side, Engineer Jael Franz Kayabyab, tan si Engineer Nixon Dakao. Itilak milalangula so balagmin pisasalamat balang sinansakay pinablin dumrengal. Salamat at saratay suportayo, salamat at saratay pantitiwalayo. Tandaan sa amigo Orly Navarro, makinis ang ulo, malinis sa isyo, hindi malisyoso. Diyos tagngina apo. Ang puta-puta Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so number 1